Vježba broj 16. Va, to, fadhun, zuluman, tabaqin, dhanna, tubu, tahaha. U vježbi broj 16 upoznajemo se sa nova dva jaka harfa koji ne postoje u našem bosanskom jeziku, a to su l i to. Slovo to izgovaramo kao i slovo d, tako što napravimo usne kao da hoćemo kazati o, a zatim vrh jezika postavimo na korijen gornjih zuba i kažemo to. Slovo z izgovaramo tako što jezik stavimo između gornjih i donjih zuba i također postavimo usne kao da hoćemo kazati o, a kažemo vo. Lazalumun, natwi, yattawafa, zalimatan, taqata, yazunnuna, ta'irukum, wat'an, fawasatna, لحافظين شططا فأصبحوا ظاهرين من الظن ما الحطمة صراط مستقيم ومن أظلم وانتظر